Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to our events on the TV. It's the Nedbank Cup, TS Galaxy 2, Spear 0. I'm joined by Virgin El Nabandwana. Yeah, Virgin nakunya Virgin kunya ngamine. Yabona nakungekho mina la yabona nawungazange yabona sithibone nawungazange ngothinta thintwe. Uthinrise. Undrazana ndra. Yeah. Izinto zihamba kahle. Yabona wangena mina la stadium ngazi ukuthi sewini. Mina ngizela mahala. Yabona la basho kwaSothoro. Ukuzini indaba le ama Sundowns bariki koSothoro inkosi ithabile kwenzakalani sikwandebele Sithibo la mina ngithi awukho muzi kanti ukhona Sithibo kanti ukhona Sithibo nani Sithibo ngithi ngitshela yabona into eyenzeke ngapha abantwana ebantwaneni abantu abadala ebantwini abadala bengehlangana abantwana nabantu abadala manje abantu abadala bathatha abantwana bababeka endaweni yabo bathatha abantu abadala yabona wena ngeke uthi ungake uyolala ekamereni lamama kangisho angisho umama kuzowakhela ikamuri so mayebezela kwaSothoro sababeke endaweni nabo ukuthi umntwana unekamera la Ulale roomini. Une roomini lakhe ngaphandle Hayi ku main bedroom. No, main bedroom. And then thina sikakhombisile ukuthi umntwana emntwaneni omdala ku main asifuna umntwana yabona unless umntwana lona ozosa labana labathanda utsatsa labo shuka mama yabaza abantwana labanjani nina Sithibo yabona uyabona labantwana abafana nani abathanda ukutsatsela abo shuka mama bangena kuma main bedroom uyangunderstand yabona njengoso nje yabona soyangipholisha marabele so too much Sithibo yini la bekhosana yokhonja umthetho la kwaSothoro ngabackground leli so thina si right so abantwana ebantwaneni yabona manje kuyodlalwa nje kuyocaca nje kudlala ama main bedroom ama main to main so bese nasekuyale kuma semi final lena kuma final lapho sekuhlangana ama bedroom abantwana sibathintithile abantu abadala sebakhipha ninkani Round for round. So round to round for round. Hey! Sekhuluma abantu abadala sephuma amakhono. Mami, man of the match, baba. Hayi mina man of the match yamshene. Kuyohlezi ku goalkeeper wami. Kuhlezi ku Tapi goalkeeper yami. Yabona uTapi? Yes. Noma i-defender yakhe sometimes ukuthi better ne. Mara shemeni uyazama. Yabona kule past 2 games lesidliwe ngayo. Yes, mama. Hey beze nomunye ugoalkeeper nangibathi ubuthelezi shem. Ngimphoci ne. Mara thina sesijwayele lo yazi izinto ziya ngokuthi uyajwayela. So izinto na uzijwayele. Yekela izinto abanikazi. Ngaleyo ndlela. Yazi yekela njengoba zinjalo. Ngicela ucoach angashintsha ischeme. Ischeme si right. Mina ngishaphu ngescheme. Mina ngishaphu. Angaloba change afaka keeper faka. Ngoba ile scheme lesogcina simbhayizisa. Yena uza right ngescheme. So mina ngi-right ngocoach wami, ngi-right ngogoalkeeper wami, ngi-right ngescheme sami. So ngi-right nangama-fans wami. Nama-fans wethu. Manje yini? Mawubheka kuzokora bani for i-TS next round? Mina Mawucabanga Umbunjani. Kan chase number 8 Mama uyabona futhi naye sikayazi ndaba. Umbunjana uhleza aphethe game. Yabona mdala ne uyakwazi ukuyicontrola le game esiswini esiswini lapha uyakhona ukujika naye yabona abatshela abafana nathi bafana bami lana la uyabakhomba vele ukuthi siyibambe njani so mina for mina ubona umbonjana so iNedbank ithi ngikutshele mawucanga ukuthi umbonjana uzokora next round
thatha i-personal loan ye-8,000 makakora mama Yeah. imali yakho awubhataliseni awubhatali leshumi leshumi ayinabungozi awungiyayithatha le nto yami le nto hawa ngiyavuma awubekiyi-1 lana kodwa mama uyazi ukuthi ngithanda nini awubekiyi-1 ikhisi hayi sithiboni nani nabantwana besane sonifundisa umthetho ngapha kwasasaro ngakuzama nje ngicabuze mfana wami too much man too much ukwina